Evo sada ćemo vidjeti i kako se kreću figure na šahovskoj tabli, to je jako važno, jer kako ćemo igrati partiju, moramo naučiti figure i njihovo kretanje. Znači ovdje su nam sve figure ove raspoređene sem pešaka, ali idemo ovako polako, jednu po jednu. Se kreće pravolinijski. Ide uspravno, vodoravno, gore dole, levo desno. Ide po linijama i ide po redovima. Znači, evo top odavde može da dođe primjer na E7, može da dođe i ide levo, ide desno, gdje god poželi. Evo, na primjer, uzmemo topa, možemo skroz do kraja. Da ide skroz do kraja table dok ne naiđe na neku prepreku, evo, na primjer, ovamo, može tu, može ide na dole, može, samo ide pravolinijski, znači linije, redovi i to je to, ne može po dijagonalama, ne može nikako drugačije. Važi. Idemo sada da vidimo, mislim da ovo je prosto, ne bi trebalo da bude neki problem. Evo, na primjer, top treba da dođe na polje G2 i kako će doći, ne može on sad tu da preleti, on mora da ide po tim, evo sad ovdje, liniji, pa onda po redu da bi došao tu na polje G2. To je tako, tako mora. Evo, crni top da bi došao na E3, evo ide, na primjer, ovdje, pa onda ide ovdje. Dobro, imamo lovca. Lovac ide po dijagonalama. Dijagonale, to smo rekli u prethodnoj lekciji, da su to nizovi ovih polja iste boje. Ovaj lovac se zove belopoljni lovac i on ide samo po belim poljima. Imamo za to dva lovca, onaj drugi se zove crnopoljni. Znači ovaj ide po ovim dijagonalama, možda stane na svaku od ovih polja. Znači, evo, lovac, na primjer, može da dođe na B7. Znači, kad imamo lovca, evo, idemo na B1. Možemo na A2. Možemo na C4. Možemo na F1. Na G2. Sad je na ovoj dugoj dijagonali. Kad ode vamo, on je baš u čošku. Da izađe. I tako lovac ide samo po tim dijagonalama. To je isto, prosto ide u kosu. Imamo i crnopoljnog lovca, ovo je crni crnopoljni lovac, a postoji i beli crnopoljni lovac. Znači, obe strane imaju po lovca koji će da se pokreće. Ovaj sada ide po crnim poljima, onaj prethodni je išao samo po belim poljima. Evo, na primjer, šta bi bilo kad bi ja odigrao nemoguć potez? Ne da. Novi program ne može da se odigra potez koji nije po pravilu. Znači, ovaj ide samo po tim crnim dijagonalama, onaj tamo ide samo po belim dijagonalama. Dobro, evo crnopoljni lovac da dođe do polja H2, dođe prvo na C7 i onda dođe na H2. Imamo po dva lovca, tako da oni u paru čine taj lovački par i mnogo su dobri. Dva lovca uz pomoć kralja mogu da matiraju protivničkog kralja, jer obuhvataju veliki niz tih polja i to je dobro. Zato je njihova vrednost isto ok, pogotovo kad imamo dva lovca. Kraljica. Kraljica je integrisana figura koja može da se kreće i kao top, uspravno i vodoravno po linijama i redovima, a može i kao lovac. Ako se kraljica nađe na belom polju, ona može da sve ove bele dijagonale na kojoj se nalazi, a kada se pomeri i stane na crno neko polje, onda može po tim crnim ili tamnim dijagonalama. Tako da integrisana je u lovca i topa. I to je baš moćna figura. I jedna od u stvari ne jedna, nego
najvrednija figura, to jest figura sa najveću vrednost ima kralj. To je, bez kralja, rekli smo, kad je kralj mrtav, šahmat, gotova partija. Znači, ali posle kralja najvrednija figura i najjača figura je dama. Znači, evo, ajde sad pomerimo damu, hoćemo po dijagonali, kao lovac da ide, evo na B7. Znači, može kao top da ide. Kao top skroz. A može i po dijagonali da ide, evo, skroz do kraja. Kao kao top i kao lovac. Kada je na crnoj dijagonali, može po crnim poljima, a sad, pošto evo sad se nalazi na beloj dijagonali, znači može po belim dijagonalama. Znači ona praktično iz centra table zauzima veliki deo polja koje ono napada i zato je i najvrednija. Što više polja može da napadne, to je vrednija figura. Evo kako kraljica da dođe na jedan brzo, pa eto može dijagonalno, pa onda ovako. Idemo dalje. Evo bela kraljica da dođe do polja A6, probamo tu. I skakač. Skakač ima neki specifični skok. Uvek menja boju. Kada stoji na belom polju, ako skoči, onda staje na crno polje. Ili obrnuto, kad je na crnom ili tamnom polju, skoči na svetlo polje. Evo ovdje, znači možete da zamislite nešto dijagonalno, pa onda, ali obično u slovu G, dva polja, pa onda levo ili desno. Evo napred, dva polja, pa levo ili desno. Tako ćete lakše zapamtiti. Znači ovako, može i dijagonalno, pa onda tu, a može i onako za dva polja, pa levo ili desno. Evo, na primjer, sad ćemo mi malo njega, evo, ovdje su vam primjeri. Znači, dijagonalno, pa tako. Meni se više sviđa ono u slovo G, lakše je za zapamtiti. Sad ću vam pokazati, ali može i ovo. I svaki put promeni boju. Znači, ako stoji na belom, skoči na crno. Ako stoji na crnom, skoči na belo, menja boju svaki put. Meni je ovo lakše. 1, 2, pa levo. 1, 2, pa na primjer desno. 1, 2, pa levo. 1, 2, pa levo. 1, 2, pa desno. 1, 2, pa desno. A može i ovako da zamislimo, ajde dijagonalom ovdje, pa ćemo onda ili ovdje ili ovdje. Ajde sad ovdje, pa ćemo onda ovako. Ovdje, pa ovako. Ovdje, pa ovako. Ali ono, 1, 2, pa levo. 1, 2, pa desno. Znači kako god u svojoj glavi zamislite, ali tako ide konj. Ili skakač. Znači pravilnije je da se kaže, ne kaže se konj, nego se kaže skakač u terminologiji šahovskoj, a u nekim zemljama, u raznim zemljama baš kažu konj kao životinja konj. Ali mi zovemo skakač. A ovako kada pričamo o partiji, možemo da kažemo konj, ali kada onako stručno i kad se zapisuju partije, označava se slovom S kao skakač. Evo crni skakač, pa isto. Isto ide i crni i beli. Sve im je isto. Skokovi skakača su isti. Da li je crna ili bela figura, svejedno je. Evo da skakač dođe do polja G5, skoči prvo ovdje, onda ovdje. Kralj. Kralj ide na svako susedno polje. On znači može da stane na svako polje pored sebe
i ne može da ide dalje. Naprimjer, kao kraljica, ali samo za jedno polje. Kraljica može da ide skroz do kraja table, a on samo za jedno polje. Naprimjer, pomeri se na E5 za jedno polje. Evo, ovdje mogu da stanem tu, mogu tu. Ako kralj ide, hoće da ide, onda moramo sve jedno po jedno polje. Ne možemo da sad odjednom da kralj odavde dođe negde vamo, ne može. Može, ali može da ide, ovo se zove cik-cak, kako on ide. Cik-cak, može da ide pravilno, evo dođe, na primjer, tu negdje. Ali samo za jedno polje. I onda je on spor, naravno, kad ide samo za jedno polje mora biti spor. Evo, kralj da bi došao ovdje, tu bi skakač u jednom potezu skočio, a on mora 2 poteza da istroši da bi došao tu. Ovako, evo, crni kralj mora 3 poteza da istroši da dođe do ovog polja. I to je to, otprilike, evo, to su te figure. Fali ovdje kralj. Pitanje, koja figura je ovdje najjača figura? Sada to ćemo raditi u nekoj sljedećoj lekciji, to je vrednost figura. Ali po onome što smo vidjeli, ako se ovaj lovac kreće samo po belim dijagonalama, ako skakač skače samo na onih 8 polja, a top ide, oni su otprilike jednaki, lovac i skakač, da to oni stoje ovdje. Top ide po linijama i redovima, a dama je integrisana u topa i u lovca. Znači, sve što uradi top i lovac zajedno može dama. Tako da je dama najjača figura. Znači, ona može da uradi sve što ove dve figure u kombinaciji urade zajedno. A ne postoji figura da bude kombinacija top i skakač. Izmišljali su u nekim dodatnim šahovskim igrama da može skakač i top da se integrišu u kraljicu, ali to u ovoj našoj klasičnoj igri šaha nema. I to je otprilike to, da kretanje figura, to su naše figure i fale pešaci. Sa pešacima ćemo se zabaviti u sljedećoj lekciji. Hvala vam na pažnji što ste odvojili vreme i idemo dalje. Ići ćemo na narednu lekciju i tako mislim da ćete naučiti otprilike neke osnove i onda dalje u šahovskim sekcijama ili školama šaha ćete da bit će vam lakše jer znate šta je cilj, kako idu figure, kako se namješta šahovska tabla, to je u stvari najbitnije, a onda ona igra, to ide samo od sebe. Prijatno svima!